গতকালি সান্ডপালি গ্রামরে গোটাଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ହାତୀ ଡିଆ କରି ଚମ୍ପଟ ହୋଇଗଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ଓଲିଆ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ମାଛମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖି ନ ପାରି ପଥରରେ ବାଡ଼େ ପିଟା ହୋଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କୋଣ୍ଡାପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ମୋହନ ମାଝୀ ବଢିଆ ଖବର। ଆଉ ଗୋଟାଏ 17 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ 60 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧରି ଚମ୍ପ गुरुवास लक्ष्मी पूजा करने सामग्री नहीं आस कौन कहलो देखियो भाई केड़े जत्रा धन संचय करिछि मो बहु लक्ष्मी व्रत करबा पई सदा करिछि आसी कहूछि ना 10 टंका दियो लक्ष्मी व्रत करबो तोहरी बापर